大家平安，Java tu soa kajam naman, nama kajinana sudevat. Saka tu soa kajam naman, aurija supuina kainwa cemas. Imazai toa tau cikeri ni matai, imazai toa tapuru katu sepaca sulatan, imazai toa ciurapuru katu sepaca karam, pacu ciurapuru katu unema karam. Amasanital, imazai toa tapuru katu lima sulatan, imazai toa ita karam, pacu dusapuru katu waroa karam. 马太福音14章34节到36节，以及15章1到28节。Baik, semak tejua toa lavek tiamaju sa telaving I kenisale. Ka kemelanga ta'ala-alan izua tu ti Yesu semekaul toa cau-cau apa sa toa pinalingulan toa na alanga sa katsui na sasa ucuan mapulat semate Yesu au ula na kijaja sejak maju to toa pakalavin nuasu kava ayaya aki aung te Yesu au anak kijajas cau-cau na mengua mapulat. Tua zua manche za kemasi Yerusalem zua ki mapida barisaya cau-cau ka tua zua papu susuan tua kakudan semate Yesu sa kiwada maya tusu. Aku pasari-sari wasu sarat-sarat tua zua sinam kakudan nuata sevaritan nu uri keman ini ka pulima-lima ayah. Teverai ni Yesu au timun uta akuno pasari-sarivan pazazikat tenua semas. Amasanu semam pazangar tuanu sinang kakudan. Pai na ivu semas tu paalayu su kama katoa su kina aya na ivu uta ati manga anak muyats toa kama toa kina uri papatsai na aya lakwa timun mayatutsumu na temuru ati manga ku sini pagau-gau anga toa semasa uriku sipa ujib tanusun nuaya tua kama tua kina sikudanga pa alai timaju tua mata lalak ayayamun temuru pai mavana nu sinang kakudan anu sinisam nekaanga tua kai nua cemas timuna ana mingwangwangwaan cau-cau paurit angata azwa sini pakelang ni isaya patara timun maya tutsu aichua ta'ala-alan amina kai sakamaya paalai tanuaken lakwa avarung nyamaju na sesaja tanuaken nuka dihai tiamaju tanuaken nekano patarvan ayatwa turu nua cemas ayat tiamaju toa pazazikat nua cau-cau sa turuan inaya pai jaulen ni Yesu azwa nama epu-epu cau-cau sa ivui maya tutsu kira tahu sanu kana pulingari ngau lemukuya-kuya toa cau-cau ini kamavana zwa seman semat tara-tara maka toa hangal azwa na miut kemasi toa angal mavana lemukuya toa cau-cau aya
tua zua manti za zua sarad sa ivu te maju kebelangsung tu na sarukuya varung noa barisaya sau ka remanda tu sa sukai ayai tewarai ni Yesu sini tarem nemanga no ini ka di kama itari vavau ana temarem cara vulutsen paraingi tiamaju azwa tiamaju mavusa ro tiatiak pai no temiak mavusa ki matani mandusa sema cara jitwa raku aya manu ivu ti pitiru te Yesu palarai pararai yamen tusa sini papu tarvan tau cikar aya temavara ti Yesu manu namaya mung tua ari-ari ini anangka kemelang aki ini kamu na kemelang tu maka angangal sema darat sema tua tail sa kisau savan anga pasasau lakwa azwa ana miut na kemasi tua angal mana na kemasi tua varung aicu mawa na lemukuya-kuya tua cau-cau pai ana kemasi tua varung miut izwa na kuya-kuya kini meneman emci tua cau-cau kidaa tua sker sepasariu ual-alai katua vavaya-vayan semakau vensa semam pasariu ibu semam paaterengan aicu mavana lemukuya-kuya tua cau-cau azwa ini ka purima sakan ini ka uri lemukuya tua cau-cau aya pai vai ka kemasi zua ti Yesu sa kisari da sema zua pasatar katua situn manu mantiu za sema teya maju azwa maciti la sepasa zua kanana vavayan sa aivu pasi atsa sinsi tisuna tevri-vri leni tavidi paurau akan azwa kuala ka vavayan kini cengan no akuma saka serapa-rapa ya rawat aya lakwa ini ka tevrai ni Yesu nuka takayan manu semate Yesu azwa sarasarat ki aung sau ti maju kita berilu tanuten ti mau tau aya manu temavara ti Yesu sini sekaul tanoken amin azwa maro sekaura-ura wanga iyu Israel cau-cau no uriku sazwai kipakim aya pai sema teya maju azwa vavayan sa cacungaran te ayau sa ibu sinsi pas linguaken aya teverai ni Yesu ini kanangwa ada arapen nazwa uri kanen no ada alak sata puluhan apakah tua apakan tua vatu ayai manu ivu azwa vavayan ui sinsi lakwa aicu vatu keman uta tua na makru jenget nua tauki aya pai temevaranga ti Yesu teya maju amaya tucu tisu na vavayan na pakisumadi su saruan tua cemas ula nama pasusu su kinasalinga ayai pai
Kemasijuangata mengua azwa alaka vavayan ni maju. Aichu kainua semas. Sinwichi kimazaitwa马太福音的14章34节到36节，以及15章的1节到28节。督促个jaman sini putarwan tianujen 要照顾艰苦人，要照顾艰苦人。耶稣不在意世界的纷扰，他持续医治。马太福音14章36节提到，人们求耶稣让病人摸他外袍的衣角，摸着的人都得医治。众人渴慕耶稣，与宗教领袖敌对他成强烈对比。摩西五经只规定，祭司献祭或吃祭物前要洗手。出埃及记30章17到20节，利未记22章4到7节。显然，洗手的律法是后期敬虔主义者加上的。耶稣曾表明，他来不是要废除律法，而是要成全。他说，那从人嘴里进去的东西不会使人不洁净，那从人嘴里出来的才会使人不洁净。马太福音15章11节，学者欧尼尔将此解释为进入的当然使人污秽，远比这污秽更严重的是他的话所造成的污秽。耶稣认为曲解诫命而轻忽对父母的照顾，正是假敬虔的为善。迦南妇人求告耶稣的叙事中，妇人向耶稣告白说，主啊，大卫之子，可怜我吧，我的女儿被鬼附着，痛苦不堪。耶稣原本回应，我奉差遣只去寻找以色列人中迷失的羊。但妇人的回应让耶稣肯定他的信心，说，照你所要的给你成全吧。耶稣被同胞拒绝，却被外邦妇人告白是主，因此耶稣怜悯医治，使外邦人加入上帝儿女的行列，与主同桌。Sinaya tu suaka zaman-zaman para loya pas semarau tianutin tu pinaka 要照顾艰苦人。Saka tu suaka zaman-zaman aruja kin menemin， 在我生活周遭有哪些艰苦人需要我去关心？在我生活周遭有哪些艰苦人需要我去关心？ Sinaya tianutin tu suaka adawa aruja kin menemin。sa tinana gamado akinun tamana sin pakinun mitianutin saka kainuri。 主啊，求你怜悯我，我常重视外在形式，轻易离开你的路，忽略你救赎我的恩典。求主赦免，愿主帮助我，好让我行在你公义怜悯的光中。奉主名求，阿们。Mali tu suaka zaman-zaman nama kajinana misla-sela nga sumupu tua mana sini pajajaka tenua tia cemas ala tia pina enet sa tia pasusuin sakala nama kajina masidua tua tia pina susuan sakana nama kajinana tamangwa nama kajinana nasulivat siangai sua tia kini katsawan na tinana kipakiki misakamaya tua tia cemas ayakana pasamarau tiang mapolat latina na sudeva tu suaca kini adavan taja 平安